sithi chong chong chin 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 chong 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 chong. Siyabonga mphakathi lo mephambi kwenu uZwelakhe wakwaDlamini, social worker from the social development eGermiston office. Ngiyaphinda futhi gama lami uZwelakhe wakwaDlamini, social worker from the Department of Social Development eGermiston office. Office lethu se next door neSASSA. Ne? Next door neSASSA, SASSA Germiston office. So ngithunyiwe yiyo i-regional office ithi ngiletha ama services la ePolar Park ne? Polar Park Thokoza. Okay, thina namhlanje into engizoba nje straightforward ngayo usizo lukhona for umuntu ofuna i-rehab ane. So siyayicala i-process namhlanje, ngize na amafomu lawo engizokurefera uye ekliniki uyocala i-process ye-rehab. So isuka namhlanje i-process ungeza etafuleni lami, itafula lami nala lapha lithi keep it 100 kimoja ne liyelo. So anyone mphakathi odinga usizo ngama rehab ane, sikhona namhlanje silethi service eduze nani. Then umuntu oshoyo ukuthi hayi okay mina mangakhonanga namhlanje ukuthi eze sasekhona futhi thina eRamkunupi clinic every Monday ngo10:30 ane. So mangakhonanga ukuthi sikusize namhlanje for a rehab every Monday Ramkunupi clinic from 10:30. So uyangena eRamkunupi clinic ucela ama social worker asebenza nge-rehab, sitholakala khona every Monday 10:30. Then lucky enough njengoba sithi bathupila ne service silethe eduze nabantu ne, accessibility. So for nina eThokoza neKatlehong uyo Eden Park yo Palmridge ne, nonke niza eRamkunupi clinic senzela ukuthi ibe eduze nani. Gogo akudinga ukuthi ukhiphe orumkhulu imali ukuthi uze kithi eGermiston ane. Save imali yakho yomndende, save imali yakho uze eRamkunupi clinic ane. Uze nayo ubhuti or usisi umbambe ngesandla sizocala iprocess. Then eRamkunupi clinic sizokupha amaform ane. Lama form lawa sithi hambisa ku doctor before umuntu sim-admit ane, mele sazi ukuthi uthatha medication or ayikho into anything wrong ngaye physically or mentally ane. So khona ama form esizokunikeza wona, eyokuqala i-medical report ane, eyesi2 i-psychiatric evaluation form. Asisho ukuthi umuntu uyagula, but due to substances ane there are some induced ane signs such as ukuba ne-psychosis ane or ne-neurosis. So ke lama form ayi2 wayisa kuphi eRamkunupi clinic. So yonke into uyenza kuphi eRamkunupi clinic. Noma udoctor aqeda ukwagcwalisa ama form uyawabuyisa eRamkunupi clinic. Then awabuya wodwa ama form, abuya ne ID copy certified, ama form futhi abuya ne mandi yamanzi, ama form futhi abuya futhi ne affidavit eshow ukuthi wena usebenzi uzohamba erehab. Then asibayise rehab kuphela ne, makabuya umuntu sibayise kuma skills njengoba i-previous week ishilo naye neshilo embina ne, ayoyenza welding, ayoyenza carpentry kuze avoid ukuthi makabuyele elokishini angarelapse, abuyele elokishini ayofuna umsebenzi. So mina umlayezo wami uthi every Monday eRamkunupi clinic siyatholakala from 10:30 abantu abadinga rehab. Phakamani mphakathi, sithi phansi ngedakamizwa, sithi phansi.